ناجد لسر همان بابتی مینن لبرف استانبول دیچین کل وری جفکاری ما راپورت با ما آماده کردن سر ناساندنا کتاب آنکو پرتوکا سوس یا نجات زوینجی نبیک و بینر بین. ای آو و آف ای آو و آف ما تو بعشق و محبتی موج و بیلان داوی بلاف بی سکنه و بی راحتی بی راحت و بی سکنهی یان عاشق باغ خویی یان شبهت قلب می جعشقا که ناتبتی نویسکار هلبستوان و پارێزەر نەجات زڤینگی vêcarê em digel wî ne. Ew ji gundê Zivingê yê Kercewsa navçeya Batmanê Bakurê Kurdistanê ye. Necat Zivingî piştî xwendina hiqûqê masterê jî di warê ziman û çanda Kurdî de di Zankoya Artuklûyê ya Mardînê de dike û herî dawiyê jî beşa civaknasiyê ya Zankoya Anatolyayê jî diqedîne. Lewma ew wekî parêzer, nivîskar û hilbestvanekî Kurd xwedanê şiyanên têralî ye. Her wekî çalekvanekî yê siyasetê û civaknasekê Kurdistanê jî li ser nezerî an jî teoriyên hişê Kurdî û Kurdbûnê jî dixebite. Heya niha pênc pirtûkên Necat Zivingî hatine weşandin. Pirtûka wî ya herî dawiyê ya Helbestan ya bi navê Sews jî di pehîza 2020 de hatiye çapkirin. Divê em bêjin Sews ji 77 helbestên Zivingî yên bi Kurdî pêk tê. Zivingî taybetî bi şêweyeke xweş yê xwendina helbestên klasîk yên Kurdî jî navdar e. Wexta mirov bi dengê Zivingî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran an jî here çi şaireke Kurd yê klasîk guhdarî dike, mirov mest dibe. Ber bi kurahiyeka derûnî ve dadiniliz e. ساقی تو ji bo Xwedê kerem ke yek cureyê mey di camê cem ke da cam bi meyê cîhan nûma bit her çi me îradeye xuya bit. Geloka ew di vê serdema koronayê de çi dike? Hezkirin û peywendiya wî ya bi edebiyat an jî bi wêjeya Kurdî re çawa çêbûye? Her wek tê zanîn ji bo her mirovî karên derveyî hene û karên hundirî hene. Ji aliyê karên derveyî ve em dikarin bêjin ku koronayê bandorek xirab li me kir ji ber ku nepêkan bû em karên xwe yên derve belkî li welatên cuda pêk bînin. Lêbelê ji aliyê karên hundirî ve bandoreke gelek erênî û baş li me çêbû. Di vê pêvajoyê de ji ber ku zêdetir em li malê xweman em bêtir bi hûrgilî li ser xebatên xwe lêkolînên xwe xebitîn û me xebatên xwe pêştir xistin. Di vê pêvajoyê de bi giştî ez li ser pirtûkên xwe xebitîm min helbestên xwe anîn ber çapê û helbestê min di payîzê de çap bûn. Li ser hişê Kurdî li ser pirtûkekê dixebitîm min ew pirtûka xwe gelek bi pêş xist. Ji bo naveroka wê pirtûkê ji bo çavkaniyên wê pirtûkê min xwendinên xwe gelek kirin û min hema bêje sedî notê pirtûkê jî nivîsî ew jî ber bi qedandinê ve ye di derbarê hişê Kurdî de sîstematîzekirina hişê Kurdî, zelalkirina avabûna pêvajoya hişê Kurdî. Di gel vê ya em bi hinek hevalên hunermend stranbêjên Kurd re ji bo albûmeke klasîkên Kurdî ez bi soprano Pervîn Çakar re li ser helbestên Melê Cizîrî xebitîm û bawerim di dahatûyê de wê albûmek klasîk berhemek zêrîn derkeve holê. Nasîna min a edebiyata Kurdî di serdema dibistana navendî de dest pê kir. Wê demê ez fêrî alfabeya Kurdî û rêzmana Kurdî bûm û piştre li pirtûka Feqiyê Teyran, dîwana Feqiyê Teyran rast hatim û min dest bi xwendina Kurdî kir bi derfetên xwe yên kesanî. Her wek tê zanîn li Tirkiye ji ber ku perwerdehî bi Tirkiye nepêkane Kurdek li dibistanan li Kurdî rast were yan fêrî Kurdî bibe yan edebiyata Kurdî nas bike. Lê bi hewldanên xwe yên kesanî min helbesta Kurdî nas kir. Piştî min zanîngeh qedand û li Amedê min dest bi parêzeriyê kir. Wê demê li sehayê li ser medreseyên Kurdî xebitîm, min lêkolîn kirin. Di wê serdema lêkolînên de min gelek testên metnên edebiyata Kurdî bi dest xistin û wê demê min kovareke Kurdî derxist ku hem ez weşankarê kovarê bûm û hem jî
بناوی خو و بناوی جدا من نویسین کردی دنویسین پشترجی کو بشا کردولوژی و بول ارتوقلیه مردینه من دور ماستر کر بابتا کردی ده بوی آوای هر کوچو کردی دجیان آمده جهه کی گلک گرینگ کرد او کاروان ادبیات کردی و پیشکتنا و چاوا دبینه سردما کو ملی جزیری فقیه تیران احمد خانی دست به نویسینا کردی کرن هلبت و دمیج کردی نظمان پروردهیه و نظمان سردست و دستلاتی بو لی وان کسایتان به حولدان خوی کسانی و به پشتگیری میرکتین کرد دست به نویسیا کردی کرن کردی ترجیح کرن دگل کو مثلا چوا خانیه نمرد بیجه صافی شمراند و خواری دردی مانند دری لیسان کردی دبی من او زمان وک عربی فارسی ترکی کو زمان سردست بون و زمان درواج دبون من او دان عالیه کی من کردی ترجیح کر جبونا کو از وی زمانی چوا کو فردوسی پرسی وجان دیه بنویسینا شهنامه خانیجی خوستیه کردی وجینه و دوی حولدان خود جی بسرکتیه بنگه که گلک زخم و گونار جبو مدانیه سروی بنگه کو خانی دانیه لسروی بنگه کو جزیری دانیه هر کو چو آوابو وان ترادیسیونک دست بکر و او ترادیسیون هر کو چو خورد بو 200 سالا بیستی ده ایدی کردی کرد سردما خویا زیرین ده هر جوره ادبیات ده برهم هات نویسین شانو رومان چیروک گوتارین سیاسی برهمین سیاسی آنالیزین سیاسی و به وی رنگی کردی گلک گلک به پیشکت روز آمده یعنی با اواکی خورد بر بداهاتویه و چه برهمین زوینگی بخواد چنه و چه ده حوینن حیانها من 5 پرتوک نویسینه یک جوان تنه به ترکیه او جدیسا جوره بیوگرافیا سعید کردیه لید چارچوبه هش و روناک بونه ده من نرخاندنا فکر و رامان سعید کردی نویسینه از کارم بیجم موتیواسیونا من مزارگه زنبیل فروشیه لباطیفا بیکات سفرک خویا باشوری کردستانه ده ال گورا زنبیل فروش راست هاتم و پشتی کو من او درجی دید و لباکور جی برجا زنبیل فروش هبو ناوی زنبیل فروش هیا گندک بناوی زنبیل فروش هیا پشتی کو او ماتریال بردستی من زیده بون من خواست از دوی مجارده پرتوکک لیکولینه بنویسم و بوی آوائی زنبیل فروش درکت هولی سترکین ادبیاتا کردی من 2014 هنده چاپ کر دما من کووارا کردی در دخست از یک بیک لسر نونرین ادبیاتا کردی خبتیم و من جیان آوان لیکولین کر ماتریالین درباره وان ده من دان هف و بوی آوائی من سترکن ادبیاتا کردی نویسی کو سترکن ادبیاتا کردی جیان و هلبستین 33 نافدارین کرده مروین کو هیمه ادبیاتا کردی دانینه عبدالرحیم رحمی هکاری بیوگرافیا عبدالرحیم رحمی زابسویه یک جه نافدارین کرد دست پیکا 100 سالا بیستی ده بویه دو کووارا جینه ده نویسیه و گلک چالاک بو دناف جواتا کردی ده و شانویا یکم یا کردی نویسی من جی خواست از هلبستین وی شانونامه وی و وکی دی نویسین کو گوتارین کو نویسینه بدم هف و ده پرتوکه که ده تولی جیانا وی پیشکشی خوندوانم بکم ده سال 2015 هنده ما جیانا عبدالرحیم رحمی هکاری وک پرتوک چاپ کرد آگاهیین ده حق پرتوکا خویا هری داویه دجی ددمه او هلبستکا خوشی بومه دخوینه سوس جوره یکی سرخوشیه هفته و هفت هلبستین من این کردی دخوده ده حوینه ده پاییزا سال 2020 ده هات چاپ کرن نویه حتی نها لگور آگاهیین من جوشان خانه ورگرتنه علاقه یک خوش جبوه پرتوکه هیا نیچیروان آمانجا تیر و خدنگان بویه نیچیر به 1000 جوره و رنگان طیر سیمره لآسیمان گون ودایه ملک تاووس لدارا هر هری ونشیه هار بو هارای برز و هرکی عمانا عشقی سر خوی بلور بلند کر دارستانک جلبمند لگر و گش بو هاوما دطیسین نمری جرنگ برفروجی و چرایک بیخست آگر به عالم خست جقدها ديونيسوس ونوايا أبولون أفسونك آفري قريا قردون قرنجي هيفي دل بدل هلبو رف برف بريكتن ايدي نما تباتو سكن